Na njedzelju u televizijnim magazinu doznat se čiko curci obehnju keresturcoh i perši dostanju kvalitetnu vodu za pice. Keresturci išće raz dokazali, že su zečni pomohnu z jedni drugim, okreme tim kotrim pomoc na isce potrebna. Na njedzelju doznace i za kedy najavene vymuľovanie staroho Begelju i z jakimaše problemami začujú žitelje Kerestura, ktorí žijú blízko pri Begelju. Bližiše dramski memorial Petra Rizniča djadji. Naša ekipa naščivela ruski Kerestur i kocur i zaznačela coše pririhtuje za toto našo šveto teatra. Jak vypatraju ješenski šaca na vojvodjanskih poljoh, doznat se u časci emisiji, ktorá rezervovana za temi z poljoprivredi. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodzin.